To je jedan smiješan čovjek. Izmjene zakona o obrani su užasno komplicirana procedura. Ukoliko se ne želi izvršiti državni i ustavni udar, sa Josipovićem se pregovaralo godinu dana. Na kraju sam i uvijek stao na Josipovićevu stranu. Prema tome, ako o tome žele razgovarati, bolje neka se čuje. Mogu li oni donijeti to bez vas? Ne mogu. Bili ste li vi potpisali takve izmjene gdje bi Banožić dobio veće oblasti? Ne. Banožiću treba uzeti ono što ima. Jer se pokazalo da je opasan sitni kriminalac. Koji ne želi provesti sudsku presudu, koji ima sudsku presudu Upravnog suda da vrati Burčula na posao, koji ne isplaćuje dnevnice vojnicima, običnim vojnicima, ovima koji su danas bili u Borovom Selu, koji prate vrhovnog zapovjednika, da toga sve potiče Udbašenković. Čovjek koji je u zadnjih nekoliko dana pokazao iz repertuara, dakle, prištapske udbe u kojoj je odgajan, kako se to radi. Prvo je optužio mene da sam zajedno s nekim odvjetnikom izmanipulirao Gotovinu, Čermaka i druge generale kao udbaške idiote, sitne budale, a onda su jučer izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Pa naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu, Moldovu i Gruziju, na to jesam. Tada još niko nije spominjao Finsku i Švedsku, o čemu moramo razgovarati. Dakle, takvu laž može plasirati samo udbaška osobina. To je naprosto takva vrsta blaćenja, to samo znaju Udbašenković, Njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan. Mjesec i pol dana sam ga puštao na miru, moja majka me je zamolila radi mira u široj familiji, da ga ne diram, da ga ne gazim, mora čuvati.